kasti ako Bung Roger, idi kalman, iti mga alas 3, iti malam, ado dagiti sayang guseng dagiti kalugarak, iti Ilingan Rivera, pangrunana iti Barangay Santo Niño, nga iti pangawidan mi, nga pagpasayag mi iti mulmula mi iti mais, kadalanat ng iti ilimi, kangrunana iti barangay ko, hanggang nga makaawid iti danumen at tati kapuna in welding damutin na po iti San Heras iti parna iti Banna Barangay Valdez agpatingay iti Sinamara po so nga maladingitan naglaon ay kasama iti barangay kalaksidan iti panang tagtagiban mi iti kamambantayan mi iti Ilingan Rivera bukas diya nga damapuran arami di mami na puspusan in kami agsubsub ayat mila nga haan nga tagat iti danom yung ti kalaladingit ko laon ay apo Bung Roger awang mutin iti kay mudo nga main dati ari na pagpakamatay mi pa yun nga danom ayat mila nga diagtagad iso nga tigat ko kung malang mapasamak maurnos la kuma tanumon ka mabalinhan ko mga tay mapasamak iti ang rubeng nga mapasamak tati ka po na hang kumalapdan iti rik na kapanutan uno anyaman iti kabarangay tati ka po na damot iti naggaston dapiman nataltalon da alahan ko ilibak handa matagpalanbay na po masyanak pa kadakwadan at that time nga radi mapanday libas biman kumandamot ko talan amin mas asya na kadakwada dahan ko mga rubeng nga kasya iti mapasamak at datayo iti antisoros ti danom mapayakas jay iti kasletay papaspasamak kada kami iso nga ti kayat ko lang apo nga masaknan maurnos kuma hami kayat dati makungkuna nga bulilyo ngay kanda kami ti aldomi uno oras mi nga maarami dyan anong mahanap po ti kayat mo ti kalkalikaguma mi launay nga tagan Rivera dahil ko may ikanda kami iti danom nga dahil dyan nga danom nga iti yung nga bulyom iso iti anusan mi nga pagbibingayan nga iso iti yun honor mi titunggal na yun tapos ti kastag mapasaya kami mo dagito italtalo mi kinapaiso na po Roger mabali mo may pasyar ni ti barangay may iti ilimi ti Rivera kangrona na ti Barangay Santo Niño nakalang lang to ti amin amulmula dahil ti parna ti Banna da kami Santo Niño na po manulat mula mi aglaylay dapaya po sir deti pangawidan ti danom ti niya ano nga barangay sir ili pelat ti Rivera or ili ti Banna sir Rivera sir Rivera DJ pangawidan partes ti Rivera so deti ti weldingan kumbaga hanyong makutihan yung may pangato sir madimi may pangaton madimi may paban talaga di ka makakuan na po Bung Roger okay so paset kayo dito or membros ti gunglo when ti San Hera kadeti tatang magpasaya kan ti danom pagayusan ti danom ti awan irigasyon apo MBC sir kaya peso na Bung Roger iso talaga pangawidan ti San Heras ti Banna ngam tayo ko na ang apo Bumbo kaya't may iti madaan iti kabukbukodan nga ayos nga iso ti ano sa mga idayday iti pagtatalo nami iti partes ti Rivera hangkang kadlang agbalin nga kanganayon nga pagpakahasi kahit kandakam kadlang iti danom ni matadeg iti maismin iso nga dayjay ti kalkaliko maglabo Bung Roger madaan kami kadlang takahasi matadeg iti kalukarang nga mapanday libas piman ang mga matubang ida at matay mo digitay mula nga naggastuandan at agam ni bagami mo kadagiti San Heras nakabaybayag tupay lang nga sagbay nga mahalami no mahalami pa yung saan digitay lang una di kalaladingit pa po Bung Roger okay hangking ka membros dati San Hera apo kapitan dati Santo Niño Rivera po bumbukot halos ka sila na separate ito at ada regasyon na nga mapaliti ayam ni iso deti tatirigasyon nga nasiraan na weldingan deti turnout na sir dati mapanti ti regasyon mi ti Rivera Bung Roger hanga totally nga na weldingan nga dati mapanti yan da haming nga may baban iso nga hangka mga makahawid ti Rivera at agad na nga to at pangawid ami nga medyo ibabatay git tay pamaster da hang mi bulos maala jay tanong okay so tinamayan datata
na ngat-ngaton DJ Serrana nga mapay ti paset ti Noveran isu nga dakay nga taga ay bana so nga dakay nga taga Novera ti Santo Niño hanyo nga mapasa may pangaton si Danom gaputa na ngat-ngaton mo di baga yan dan or ngat-ngaton tayan nyo. 1-1 Bombo Roger, 1-1. Okay. Nakulam sir nga separate de ti San Hera yo, ti San Antonio sa malip ti San Hera ti bana. Apay awang ti koordinasyon tayo sir kadigitoy nga gunglo ti Manalon tapno ni kasagit tunggal may sakit mabinibisyaran kay amin apo ABC sir. Kinapeso na Bombo Roger, dati panglagay may ti Nuevera. Damot kami kamalinan no minsan ta na pangko nagdamag hindi kalman mamano mo kami nga pa maki attend kariti meeting ang tilakal kali ho man talaga kanon nagsardeng malati problema na po bumbukot ikan dakam kadlangen iti ku kami nga danumen kanong tikas tag isumot ti minminten na remeda jain ano sa mitadda hangkad lakas diyan nga puro bukod da nga income to belay baka katakwada sa makala kami. Dito pa mo nito ano pa na idada. Okay. Sir, di tumakit at that is schedule no ti pinagpadanom ti danom. Pero ti katsing ti regulasyon ti gedi San Herayo apo ABC. Adda nga tamo tapo Bombo Roger ng hindi pa napasaran dito ka yung taon nito yung no kasi nga maka-request kami pa makabulan sa bela mga lami. Diyan ka muna, magpapanang ti danom. So nga hindi ko makatala, dati ko nagtalaga, adda ko mabukod niya talaga, Bombo Roger. Okay. Awang kat separate sir, tirigasyon tayo, nga mapanyin ti Novera. Adda sir, adda regasyon mi. Nga mapawan, hanga makaayos ti danom. Amman sir, atawa, isubati, may sa mentira ng tiniya sir. Ngayon ti problema. No, mapanti baba, ti Novera, idyan mo, kumbaga, pututan dawat aminan, hawan sumurkan niya yun, mapayin Santo Niño. Awan sumurkan sir, tati ka muna, dyan pa yung naiwildingan, awan pulos malawan, makawami pulos, matay, dito mo lang sir. Okay. Sir, kada iti masek nan tatanga turn out kaniyan ti na weldingan. At dati kas lapan na kinyo man nyo, sa alusod yun, tirasunda, kada iti nga panang welding da, nga minsanan nga hanyo nga maawidan ti danom, sir? Ay hang ko sinalusod sir tadi ka po nagdati pa nakakiktok ko di kalman nagpepay ko mo kain pa siya nga napasama makita mo sir anak nga mahilig agi pupos nung dati ko nak alayaman sir ta nakita di ko kanon di kas tagat maamuan di masak nang tatanga San Heras nga kanon di kas tagat amudamot ti pangibingay ti danong kada kami ti Nuevera. Awan man lati pa kamo dakada kayo sir or tigiti badang agtaltalon apo Padre, awan man ti katsik, kami mati welding kami natin tangan. Awan man ti katsik nga panangipakada da. Apo, bayudan, namuna, paset pala ti Nuevera, sir. Awan sir, isuraw na ti kaladadingin ko sir tate ko na ulit-ulit. Da kami ti mang preventer ti bantay. Ayat bilang nga dagtagkat ti ubog ti pagtagil at ti mang pasayag ti pagtatalunan. Ngam apay nga, da kami nga taka Nuevera, awan ti may bingay kada kami. Kabubu, dami lang ko mga apo Bombo Roger. Okay. Dito ba titamo sir nga mailak na minsan nga malakan kayo hang kay makaawi din ti danom or at dati napalabas pa nga aldaw nga napasama kada kayo sir? Tatalang sir, iso nga permi nga maladihitan kami. Mapay nga kasi tinaramid na. Okay. Ti presidente yun sir, awang plano na nga mga kumprontar kada ti San Hera ti paset ti banat tapnon ti kasta malawlawagan na ti rason kasi dati akat bagi amin tagtaltalon iti irrigation apo bayudan. Mabalin siguro ati rason na siguro sir dati at that time kami nga kasla dati ako nagsar nga jaglibagan pasaray mapamot mangbingay imang ti rabi yun tapay din kaya dala nga makapadanong dapat mapandabay ti rabi man dagiti agtagitalong ti barangay Santo Niño ti Nuevera. Ay damo lang pasayakan tay danom kaputa kasi mo tinamayan dan puluson awang pulos ti kasla remedyo may mapagdurtipan pasayag mo dagiti mulmula mi na Bombo Roger. Okay. Apay sir awal na ti man lang koordinasyon na kada kayo may baga man lang kada kayo especially ta
ili yung Vera kasi is dakit yan mismo na resources danom kadito o man lang tiya panang pakadadang pagbibingayan te kadi bukudam ti kadi man lang ti danom kat masapol mo ti danom ti baba awo ti kazay nga explanation na kadayo apo bayutan. Jak mala mo sir ngam sapay ko maganapo jo sir ta dati panang interview kanya kita barbar isop maka ringan da kita maksinan kanon tikas tagat dati maksina nga kanon tikas tagat paskinan kanon tikas tagat digiti da kami agtaltalon maitud mo iti kasla gundaway mi nga agpasayak ka digiti mulmula may apong bro. May kang kay matikarbangan nga mga madaan ti danom nga inaldaw-aldaw tatamnon da kay matimang control kadit ti danom mamay tapo bayutan ngam awam mo ti kasay nga ararami din nyo itanda ka na kayo sir. Kung bumburo dyan ako na may salaang iti ikis mo nga taltalon ti Nevera ikandakam kadlang iti danom nga haan nga makipagpakasi pala ti banna San Heras ti banna ikandakam pala bulilyo mi hambi ka ti bulilyo ti kayat mi itudda nga danom numanod jay bulyo nga itudda tadakam tumot ti mang mentenaran nga mang nainayo nun. Arik dati panang ipalawag mo sir kat arik na dakayo ti pagpakasing nga madaan ti danom no mampay nga dakayo ti paggapgapuan ti danom apo bayutan. Gusto bro jar no mga tatapor ti bantay di na pa may tumulong dakamlat ta. No pinagdadalusan awam mo di kita taga baba taga ilit ti banna nga may tumulong nga mangdalos sir. Makita ang gagaro ti tagaban na sir kumag dalos tapapadam kada partes ti pungaw kada ko nga pag ngayan ti sur sa danom no di kada ka mga taga Nevera ti mangdaldalo sir nagitat ka ladingit milaw nay. Di kita dumagat iti North Main Canal kat tingon nagot bayanihan no mo Brian da taga Bakara ka man kabintar paggapuan ti bintar taga Bakara mapandapit ang bintar nga agdalos awan ti kansay from banna mapanda umay data Nevera awan ti umay nga agdalos man lang apo kapitan. Awan sir naturod nga mangi paduyak-yak ahan dapay nga may nagdaldalo sa pulos tapapatam kaya may source na awan makita mga tagaban na sir kung may magipagdalos dakam lang at taga Nevera ayat mi lang napintas diya pa nagdaloy jay danom tapos kastat mapasamak dakam tak pakpakasi isulaw na ti kaladladingit ko sir so mga Okay. pikarat mo lang yun. Awamot kada kayo sir nga dakit kumat mang control ti danuman. Ha? Nga ayan ti mang parukat ti danom. Awamot yan ti karbangan nyo or awamot yan ti poder nyo sir. Awamot ti kasay. Awanan sir awanan Apay sir, ti biyang ti National Irrigation Administration, awat ti kasi nga katulagan nyo nga nimbes nga dakay ti mang yan ti tulbek kaditi pangawilan ti danom kapot dakay ti taga-ili ti Nevera sir. ay check man na mula ti nga ako sir talaga nga dajay kasi nga panjay iti partes ti Nevera niyamot in ng tagi ng ko sir ng tagibon kun mangkit-kita kada nga regasyon papangawidan mi sir. Okay. Anyway sir, maraming salamat na tabayam tayo dano ti Bentia ti National Irrigation Administration. Malaksit sir, no dati apelayo pay or mensahe yo. Tigiti pada yung manalod, especially kadito at nga maspasaran yung panagkititi danom sir. Go ahead. Alagad dati kadla ko kakabsat panangipos ko nga kasa nakita niya po bumburo jar katalaya man law na po bumburo jar ta inikan nak iti kundaway nga nangipek sa akin ng ilaw-lawag may panggaptiti sakit tinakong ko po. Alagad no iti naramit ko kasto nga ikwak iti bumbaw awan iti gagam ko mang perdit pata katao no dikot kahit ko nga maurnos kahit ko nga awan noon ka mabali na hantay kadlang ato orayanan nga dati ko na hantay ang matanggal tirik na tumungkal may isa kada tayo hantay kadlang orayanan nga dati makapagpinerde sino man ti masagnan tumulong ang kapo kas amat iti barangay tumulong ang magipagurnos kada kayo tapos nung di kasta maurnos tayo iti panag daloy iti danom nga mangpasayak ka iti pagtatalunan tayo. Diyan nga po bro. Sir, basulsut ko man lang kasi dadig iti dadtumanok nga may encounter ko no kasto nga pag riri akas lang magmantao nga agresibo digiti kalugaran nyo nga manalon kadeti nga problema yo apo kapitan awan ti kansay nga asla dumandaw ng king ka nga agresibo digiti pada yung nga manalon sir. Okay na peso na sir digiti kabarangayak iti Santo Niño halos isu dataktal talong kung partes ti Malubagan. Makontrol ni sir mo kidi ka madaklat nga labay nyo kadlatan
Kay baka tayo kini apo mayor ta barbara nga pintas nga ano yung pintas pa nga plano na may pangkabati para pasayag tayo dito. Una lang sir, dadya lang napikarak lang yan naman nakata kami. Na-insulto ako sir nga talaga.